Kasenjuk ki kenthai Catholic Shillong Archdiocese rengkat kajingat trelang bat kamau beri parish kalala aban penlong kedor bar pelun bah nyau pada sedang nadu kar tarik undo pra ar hajar ar pulai barala aban penkut hakalai tarik undo pra ar hajar ar pulai hamau beri parish la sakhi kajingwan shimbenta jangki hajar mut kilong kemi na ki parish bapher baha papo ka Shillong Archdiocese hakite ki ars ngi lenter la penlong ki program bapher da kajingwan sakhi Archbishop ka Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lindo ubalong kumukong san haka kenya ka kriam bad uba parya ya ka ktin ublay haka jing dan rengkat lang ru ki we ki lindo so blay ki sestar ki brodar bad kinongkit kam ba pher haba parya ya ka ktin ublay u Bishop Victor ulong ba kilong kmi ki dan ka bor ban pen bha kham tam ki khon samla ulong ru ba kilong kmi ki de ban dan bentalang barabor haka balang bad ka imlang kasalang Hakite ka singi lawan sakhi lang ru de kinong mi khmat ka jela ki ba kenthop yeu MLA ba daman ba lamare uba Charles Marngar MLA ka Mauhati constituency uba AL Hek MLA ka Penthor Omkra uba rangkan sai Kharbuki MDC ba kiwe ki ba halor ki bala shakhot sngo bhalang hakate ka singi hadin ka mas ba khoi la panong ki program ba lingkot bat kijing ai sngo bha ye Archbishop Victor Lindo ba dia baro kinong ket kam jo ka sunjuk kan thai Catholic Shillong Archdiocese Lapan penaru baya kedor bar pelun bapra jo pesenjuk ki kentai Shillong Archdiocese jong usnam ar hajar ar kusau kan long ha apa Shillong parish Cuma ngitip hai kata pilale yakani tingi sngau sarong sungu ayapi nang ta shu pidan kasap ban pen bet ban pen bha hapadan bon kijing e jikten ju hayeng asem ha ke imlang salan hasinong hatal ha ka balang ha parish pila ban pen bha ye kijing e baro kat ka ba pikendo daga men sim ya sha Dia pilong kerpang sisa, pikan tay baro pilong kerpang. Kamtam kani ke bor pamentang ikan keren berbor, sepangga role of women in the church, in the society. Nang ta sisu ngitip hala dengan penya ke Bible. Kikan tay ki bobon, kum ke Maria, ke balong hoy yo play, balong ke kemi jong Jisu, kalapun lakai Jisu udang peniem. Rengkat bau try Yesus banu
John Ba kecingker ku cuplay badan kuat bero upa baru kuat baru mensi bakut un kerpuya